Allin hamukuy wayqikuna panaykuna kachun kay videoman noqaq sutimi Valentin Cruz Turpo. Kunanmi rimasunchis purgatoriumanta. Wakin wayqinchikkunaqa ninkun manam purgatorioqa kanchu. Porque el purgatorio no está en la Biblia. Chayqa iglesia inventasqanmi. El invento del purgatorio es Iglesia católica inventasqanmi nespaninku. Son teorías diabólicas, satánicas, la teoría del purgatorio. Wakinkunaqa simplemente mana creenkuchu. Sichus wayqi qan mana creenkichu chay purgatoriopi chayqa qan nishanki wayqi Dios ninchisqa mana khuyakuyniyuq nispa. Huqpiqa nishankitaq mana atiniyuq Dios nispa. Huqpiqa mana yuyayniyuq Dios ninchis nispa nishankitaq. Porque yachasqanchis hina taytanchisqa munakuyniyuq, khuyakuyniyuq, pampachayniyuq, chayraykun purgatoriopes kan wayqi panay. Imataq chay purgatorio nishanchispascha ari wayqi panay. Hanaq pachamanqa manan haykunqachu ima qhillipas ninmi. Apocalipsis capítulo 21 versículo 27 nin manan ima qhillipas haykunqachu, manan ima mana chanin ruwaqpas haykunqachu nispanin. Limpio runalla huqniypiqa santulla haykun hanaq pachamanqa. Wayqi panay santuchu kashanchis, limpio chayllañachu kashanchis. Ima mana chanin huchanchistaña confesarkunchis chaypis wayqi panay kashanpuni imallapas huchanchis. A ver, kunachan, a ver, wañurapusunman. Kunachan wañurapusunman wayqi panay preparasqachu kashanki. Mana huchayllawaqñachu kashanki. Apocalipsis nisqan hinachu limpiochu kashanki. Hanaq pachama haykunallaykipaqña. Ichar riki pisi huchayuqchu kashanki. Ñachu icha confesarukurankiña llapan huchaykita pero kashan huk huchaki. Imallapipas umallanchis pinsarusqallanchis huchanchis kashanpuni. Chiya wayqi panay hatun munakuyninpi, hatun yuyayniyuq kaspa Señor ninchis oportunidadta quwanchis nuqanchis limpiarikunanchispaq. Mana riki pisi huchayllawqa ashwanpas haykusunmanchu infiernullamanñachu. Wakinkunaqa yachachinkuya Bibliapiqa ninku wakin runamasinchikkunaqa wayqinchikkunaqa ninku riki ay ima huchawqpas haykupusunchis infiernullamanña nispa. Pero mana yachankuchu Primera de Juan capítulo 5 16 17 chaypi rimashawanchis pecado que lleva a la muerte y pecado que no lleva a la muerte. Llapa huchallachu manas apawanchis ashwanpas kansi wakin huchakuna mana kay infiernoman apawasunmanchu. Chitan ninchis castellano rimaypiqa pecados veniales nispa. Imataq chay pecados venialesre. Ari wayqi panay nuqanchis confesarukunchis allinta puni. Por ejemplo, suwakusqaykita. Por ejemplo, suwarukuranchis riki. Ya, por ejemplo, suwarukusunman kara imatapas. Imatapas suwarukusunman. Pero qan qichurunki chay runamanta hinaspa confesarakapunki. Huchakiqa pampachasqa kashan, qanpaq culpakiqa pampachasqa kashan ari. Pero wayqi panay consecuenciankunari karranchu imakunatataq qan ruranki chay huchakuspayki huk wakata suwarakamunki chay waka mana kapunchu faltachinki huk runamasikita hinaspa daño kashan. Entonces sapanka huchakunata nuqanchis huchakuqtinchis quedanpuni daño y mi mana huchakunata ruwaspanchis nuqanchisqa daño tapuni huk runakunaman consecuenciata na apachishanchis huk runakunaman afectashillanchistaq anchiykuna wayqi panay chay pecados veniales nikun wayqi. O sea, pisi huchakuna kashan. Entonces mana nuqanchis haykusunmanchu hanaq pachaman chay qhilli huchachantin pisi huchantin wayqi panay aunque confesasqaña kasuman aunque santuña kasusuman chaypas manan haykusunmanchu manan preparasqachu kashanchis. A ver, kunachan preparasqachu kashanchis. A ver, kunan temblor pasaruchun. Kunachan manan preparasqachu kashanchis pero confesas kashanchis, comulgas kashanchis, ari alienta ruwashanchis, pero wayqi panay kunan manachu imallatapas milita pinsarushanki. Kashanpuni huchanchiskuna. Chaypaqmi comulgakunchispa Santa Misama rinchis chay pecados veniales anchikunamanta taytanchis protegiwananchispaq limpiawananchispaq kay pachapi nuqanchisqa purificakushananchis allinta ruwashananchis. Pero wayqi panay mana yachanchischu imaratus wañurakapusun chaytapas.
Ari wayqiypanay preparakushaspapas wañurakapsunchis o hayk'aqpas wañurakapsunchis pipas manan yachanchu wañunantaqa. ¿Acaso pipas wañunanta yachanchu chitaq? A ver, chay tiempo chapin chay ratuchaña nuqaqa confesarkusqa chay ratuña prepararkusqa manan. Ashwan preparasqa kashananchis wayqiypanay. Entonces chayta nispaya. Kay purgatorioqa kashan Bibliapipas kaypi munayta rikch'anachay simipi rimashawanchis purgatoriomanta qhawarichis. A ver, qhawarisunchis. Kay Biblia kashan Biblia hermanokunaq Bibliami. Diospaq simin qillqa quechua cusqueño riki Santa Biblia. Entonces, hermanoykuna qankuna Cusco llaqtanchis uyarimashankiku chayqa. A ver, anotaychis kisitata. Mateo capítulo 5 versículo 25 anchipi ñawinchasunchis kaynata. Ñanta rishaspallaykirak allipunapuy nispanishan. Sichus contrayki pipas kashan riki awqayki riki kashan chayqa allipunapunanchis nuqanchisqa ñanllapirak. Imatan chay significa ñanllapirak allipunay. Kay pachallapiraq nuqanchis allipunapunanchis nuqanchis huchanchiskunamanta pampachayninta Diosninchimanta mañakunanchis. Ari nuqanchis mañakunanchis. Sichus wayqiypanay nuqanchis mana mañakusunchischu pampachaynintapas ni imatapas wayqiypanay, pero allinta ruwashanchis kay iglesiapo, sino allinta ruwashanchis kay pachapi riki pisllatapas. Chayqa wayqiypanay cárcelmansi wisq'asqa kasunchis, cárcelmansi haykurusunchis. Qhawariyaq hinan nishan cárcelpi rikukuwaq nispa nishawanchis. Pero wayqiypanay niwankimancha cárcelman haykuruyqa infiernomanmi nispapas otaq maymanpas nispa. Pero wayqiymana infierno kanmanchu porque kay cárcelmantaqa lluqsikamushan chayrayku, porque infiernomantaqa manaña lluqsikamunñachu. Rik, manaña lluqsikamunñachu infiernomantaqa. Mana entonces infiernochu. Nitaqmi cielochu, porque cieloqa cielo hanaq pachaqa wayqiykuna panaykuna cárcel hinachu. Ashwanpas Diospaq wawankuna santukunaña hanaq pachapiqa ch'uya runakunaña kashanku. Mana cárcelpi hinachu kashanku. Entonces manaya chi cárcelchu kashan. Mana chi wayqiypanay infiernochu nitaq hanaq pachachu kashan, sino huk sitio hina, pero mana aqna físicuchu wayqiypanay, espiritual, huk lugar espiritual. Naqa nisharanchis purgatoriotaqa limpiakunanchis, anchillan wayqiypanay. Hay veces nuqanchis confundikunchis huk lugarwan maypitaq purgatorio kashanri, kaypi mashkayshanchis, a ver mapakunapi mayñaqpitaq kashanri, allpapachaq ujunpichu kashan, maypin kashan nispa. Manan. Ashwanpas wayqiypanay purgatorioqa limpiakunallanchismi hanaq pachaman haykunanchispaq. Iminatan wasita limpiarunchis riki limpiuchata mana kachaysunkichu chay wasimanqa. Ashwanpas nisunkiku hawachapi trapucha kashan, chichapi trapuchapi limpiaruyku zapatuchaykita t'uruchaykitaqa, entonces chayra haykumunki nispanawanchis aqna hina wayqiypanay cieloman haykunanchispaq. Ari purgatoriopi runakunaqa llapanchismi ripusunchis hanaq pachaman, pero wayqiypanay kaypi niwasunchis qhawarik hinata. Imaynatacha ripusunchis, imaynatacha haykupusunchis wayqiypanay qhawarichis. Chiqaqtan niyki chaymantaqa manan lluqsimunkichu qhawari. Manas lluqsimusunchu chaymantaqa. Iminata, a ver, iminata. Llapallan manukusqaykita kutichipunayki kama. Lluqsipusunchischu manachu. Ari lluqsipunchismi, pero pagaspanchis, chay manunchista pagaspanchis, huchanchismanta limpiakuspanchis, purificakuspanchis. Entonces chayta ruwaspaqa lluqsinpusunmi nishami, lluqsinpusunsi. Qhawari huqchamantachu kanpas. Chaymantaqa manan lluqsimunkichu llapallan manukusqaykita kutichipunayki kama. Kutichipuspaychaqa kutimpusunchis, lluqsipusunchis haykunanchispaq, hanaq pachaman haykunanchispaq. Huchanchiskunata limpiaruspaqa hanaq pachaman haykupusunchis. Anchimi chay purgatorio limpiakuy. Chay manunchiskunaqa chay huchakuna kashan. Chay huchakuna kashan. Chay manukunata rik pagarapusunchis, kutirachipusunchis anchiqa wayqiypanay lluqsispa haykupusunchis hanaq pachaman. Mana chillapastraqchu wayqiypanay kay purgatoriomanta rimashan. Nuqanchis qhawasunchis
Primera de Corintios capítulo 3 versículo 13. Anjita kawanallanchista kanka 13. Kawarichis. Kaypi purgatorio manta remachallantaq. O si no purifica kunansmanta, limpia kunansmanta. No kanchis mana huchayoqman tukunansmanta. A ver, kawarisunchis. Huk punchaysi no kanchis imatachaki pachapi ruwaranchis chayta rikuchiwasunchis, rikusunchis. Chay punchaymi Diosqa ninawan probanqa imatachus sapanka ruwasqanta. Ninawansi Señor ninchis probanqa. Ninawan. Kaypiqa nahapas rik wayqiypanay cárcel rik. Cárcelpiqa iminataq pasaruranchis naha rimasqanchisman cárcel nisharanik. Cárcelpiqa sufrikunchu manachu. Cárcelpiqa rik sufrikunpunia. Sapalla runachaypi tiyan. Yarqasqa, ch'akisqa. Aqnaya wayqiypanay kaypipas nishallantaq. Ninawan probanqa Señor imatachus ruwasqanchista wayqiypanay. Hukniypiqa purgatorioqa huk chikan sufrimientuya kigashan. Mana infiernochu. Dios naja nisqaynapas hatun munakuyniyuq mana wayqiypanay nuqanchis pierdikunanchista munaspa huk chikanta sufririchiwanchis, huk chikanta ninawan probachishawanchis. Iminariki desiertopi mana unupas kanchu, pero q'ipintin purishanki, q'ipiyuq kashanki, imataq chay q'ipikiri hucha kashan, purishanki hay k'araqpi, uq desiertopi mana unupas imapas ni llantopas kanchu. Purishanki wichayman, q'asa urquman siqanaykipaq imanataq pipas kanchu, ni huk gota challatapas unuta qawinasunkupaq. Anchinan almakunaqa sintikunku wayqiypanay chay purgatoriopiqa. Wayqiypanay chirayku nuqanchis mañakunanchis paykunapaq. Mañakuyqa huk gota unuchallan. Santa Misapas wayqiypanay Santa Misata ruwanchis chaypas chay almata yanapananchispaq. Iminan desiertopi unuwan yanapaysuman huk runata aqnata hina yanapashanchis Santa Misapipas wayqiypanay. Chiraykun huk chikan sufrimientuta pasasunman kay pagananchis rayku, kay deudanchiskunata pagananchis rayku, huchanchiskunamanta pagananchis rayku. Chiraykun wayqiypanay kawsashaspa nuqanchisqa sacrificakunanchis, allinta ruwananchis, iglesiaman participananchis, confesakunanchis, casarakunanchis, wawanchiskunata bautzachinanchis, mandamentukunata cumplinanchis, Santa Bibliatapas ñawinchananchis, allin runa kananchis, wayqiypanay santo runaman tukunanchis, wayqiypanay Diosninchispaq munayninpiqa atillasunmanmi. Chaytan nishawanchis purgatorio. Wakin wayqinchikkunaqa ninkumanya ay manan purgatorio kanchu nispa, pero wayqiypanay acaso paykuna mana huchayuqchu kanku, iminan mana kriyiq kanku wayqiypanay. Diosninchikqa purgatoriotapas munakuypiya yachaypiya quwashanchis wayqiypanay. Kunan siguisunchis chayta iminatas a ver nuqanchis chay purgatoriomanta entendesunchis. Qhawarinchami. Chay teqsi patapi piqpa perqasqantachus nina mana ruphanqachu chayqa, chay runaqa premiuntan chashkinqa. Sichus riki chay runa trabajunta ruwasqanta perqasqanta riki llank'asqanta mana ruphanqachu chayqa salvakunqa, o sea directo hanaq pachaman haykunqa wayqiypanay. A ver, chaymanta sigichallantaq versículo 15 kashan. Piqpa ruwasqantachus, qhawari, piqpa llank'asqantachus ruwasqantachus rupharapunqa chayqa, probawashaqtinchis rupharapunqa chayqa, liwtan chinkachipunqa, chaywanpas qhawari, liwta chinkachipunqa. A ver, wakin wayqinskunaqa kaypiqa pinsankumaya rupharapuntaq chayqa, entonces rupharapunqataq ki ruwasqankunata llank'asqankunata chayqa infiernumacha haykupunqa rikinispayan. Ajnata wakin wayqinskunaqa pinsanku infiernuyataña paykunaqa munanku. Infiernuyataña chitaq chay católico runakunatapas ninku riki ay católico runakunaqa machaqmi huchasapan infiernumanmi directo ripunqaku, idolatrakunan idolota paykunaqa yupaychanku, chay imagenkunata paykunaqa adoranku nispanewanchis, directo infiernuman mandawanchis. Pero wayqiypanay qhawari imatas Biblia nishan chaywanpas payqa qispisqan kanqa wayqiypanay.
Manan chay chinkaroqtinchu wayqiypanay chay nina fuego riki nina ruparushan ri pero chinkachasqanqa pero chaywanpas payqa qispisqankanqa ichaqa pero iminata a ver ichaqa nina ukumanta suchurqamuq hinallaña. Si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, nespanishan. ¿Imata chi significan? Sichus riki obran ruasqa riki cenizaman chay q'illinsaman tukuru ruparapun jeqa chay obreroqa paganqan nespanishan. Paganqan. Claro, purgatorio piñataq kashanchis chayqa purgakunas imataq chi purgatorio pagay, purgakuy, limpiakuy rik. Entonces chaymi nishan el obrero tendrá que pagar. Se salvará nespanishan, qispikunqa nespanishan, pero no sin pasar por el fuego nespa. Pero mana ninanta pasaspaqa nishan, mana ninanta, o sea, mana chay fuego riki ninanta mana pasaspaqa. Ari pasanqapunin fuegunta ninanta rupachikunqapunin ima sutiwantaq nuqanchik riqsinchita pasasunpunitaq riki chay ninanta chayqa ninapunitaq probawasunchis riki ninapunitaq ruparwasunchis chayqa anchiñinta pasunchikmi sutin chaymi sutin purgatorio limpiarwanchis iminatan quritapas limpiakun riki wayqiypanay ninawan riki limpiuta riki impurezankunata ruminkunata ruparachipunku anchinata hina nuqanchiktapas wayqiypanay rupachisqa kasunchis chayta manchakunanchis chikallantapas wayqiypanay wakinqa mana manchakunku chayrayku mana Diosmanqa creyinkuchu mana Diosmanqa purinkuchu aqnalla mana kasarasqalla mana imalla manchakusunchis pisillatapas wayqiypanay chaymi niwashanchis pero no sin pasar por el fuego. Fuego tapunin pasasunchis, chaymi salvakusunchis nispa niwashanchis. Ninan tapunin pasasunchis, chaymi salvakusunchis, qispikusunchis nispa. Ari wayqiypanay, chaymi chay purgatorio. Chaymi nuqanchisqa wayqiypanay. Wañurun runa chayqa, mañakunchis. Runa masinchikkunapaqqa, almanchiskunapaqqa, manan wayqiy mana mañakuspa kasunmanchu. Huchayuqpunin paykunapas wañupunku. Pero wakin wayqipananchikkunaqa allintayki pachapur waranku, pero wayqiypanay pisillapas huchanku kanya. Demoranku watakunata, ishki watata, 15 watata, wakinqa años. Demoranku purgatoriopi paykuna purifikaspanku. Ama wayqiypanay qunqasunchu almanchikkunata. Kay huk mana yachayniyuq runamasinchikkunallan wakin wayqinchikkuna riki ninku ay manan purgatorio extinchu nispa chaykunallan paykunaqa mana mañakunkuchu wayqiypanay. Kashami Santa Bibliapi mañakunanchispaqpas nuqanchis kay difuntunchikkunapaq kay almanchikkunapaq mañapunanchispaqqa Bibliapipas wayqiypanay. Pero wayqiy huk wayqinchikkunallan chuchuchakunku manan mañakunanchikñachu manan nispa. Imapaqñan mañakuyman porque chay almaqa ñataq tukurakapuña manan chayqa balinñachu manan misapas balinñachu nispa ninku. Pero wayqiypanay nuqanchisqa mañakunanchismi. Chayta niwashanchis segunda de Macabeos capítulo 12 versículo 45. Wañuqkunapaq sacrificiokunata ruwasqa karan Macabeos. Nuqanchis Santa Misata ruwanchis anchiywanmi nuqanchis wayqiypanay ay almanchiskunataqa limpianchis purificanchis paykunapas hanaq pachaman haykunankupaq. Wakin wayqinchikkunaqa niwasunmaya nuqaq Bibliapiqa mana kanchu kay Macabeos segunda de Macabeos nispay niwasunman. Pero wayqiypanay yachanayki kan kay segunda de Macabeos pas wayqiypanay Bibliamanta urqusqanku wayqiypanay kay Bibliamanta urqurapuranku qanchis librukunata urqurapuranku 6-7 libros urqurapusqaku karan chaypin kashan chay Macabeos qillqa. Pero wayqiypanay San Pablo niran kaynata. San Pablo, segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 chip nishan llapan escritura kunan inspirasqa Diosmanta nispa nishan. Llapa escritura kuna maykunata nisharan kay Antiguo Testamento llapan kay 7 libros tawan urquranku riki chay libropas inspirasqa kashan wayqiypanay paykuna ninku mana inspirasqachu nispa.
pero inspirasqa kashan San Pablo nin chayta imaraykuchus wayqiypanay chay ñawpa testamentopiqa griego rimaypiqa kasharan 46 libros canon de Alejandría anchi librokuna entonces wayqiypanay chay kunaya kasharan chay tiempopiqa Jesucristo taytanchikpas ñawincharan chayta apostolkunapas ñawincharan chayta entonces San Pablopas chaytata yachalllaranta hinaspa San Pablo nishan kay qillqapi segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 16 chipnishan llapan escriturakuna inspirasqa kashan llapan Biblia kay Antiguo Testamento canon de Alejandría 46 libros inspirasqa kashan es wayqiypanay chirayku nuqanchisqa Bibliapiqa reconocenchis segunda de Macabeos chaypi niwashanchis nuqanchis mañakuyta atisunmanmi almanchiskunapaq difuntunchispaq wayqiypanay ama engañachikusunchischu ama wayqiy q'utuchikusunchischu Iglesia Católica rimasqanqa nisqanqa kay purgatoriopas Santa Bibliapi kashan kunan rikusqanchis hina wayqiypanay siempre Diosninchispaq siminmanta enamorakusunchis Diosninchispaq siminta apaykusunchis maymanpas ima eventoña kaqtinpas Católica Iglesiamanta kaqtinqa apaykusunchis Biblianchista celularllapipas o sino markasqallaña anjena papelchakunawan churasqallaña aqna kanan wayqiypanay Biblianchispas ama engañachikunanchispaq nuqanchis Catolicunaqa nuqanchismi kanchis cristianos verdaderos evangélicos nisumancha wayqiypanay pero wakinkunaqa nuqan kani evangélico nuqan kani cristiano qanqa católico kanki aqna t'aqayshawanchis wayqiykunapanaykuna chaykuna wayqiykunapanaykuna mana allinchu nuqanchisqa kanchis cristianos católicos may pachanmantapas wakinqa ninkuya mana ñawpaq cristiano chukaranku kunanmantañan cristiano nispa nikushankunas manan nuqanchismantan sutinchista suwapuwayta munanchis iminatan Biblianchistapas suwakuranku y qanchis libronchistata saqiranku aqnata hinan wayqiypanay suwachikushanchis sutinchistapas ama suwachikusunchischu nuqanchispaq sutinchistapas ni imanchistapas huk iglesiaman aparapunku negocio ruwanankupaq iglesiankuta fundanankupaq kay kallipi kay iskinapi paykunaqa fundayshanku huk mini empresata hinaraq competenciaperaq hasta maqanakuytaraq munankupas wayqunapanaykuna hina kaqtinqa chay kamalla videonchis kunanqa wayqiypanay ama hina kaspayki compartiunkiqa kay videonchista comentaymuya allinchu kasha iminan kashan may qansitakunan faltashan chaykunata ima escribiramunki anku uranpu wayqiypanay huk maki chayllatapas qoyamankiku wayqiypanay hina kaqtinqa hukpiña tuparakusunchis Diosninchis samin chawasunchis wayqiykunapanaykuna llapallanchista